Kalau tuh
Masih
Jangan terapun siya.
Patay. Paano namatay ng
Bakenan sa kadara dan di ngabedeng Yana nasanuna di kesanuna Yeke ngabedawai kai kagia dari Ya ulumanya nasari koan isro Kami solalan nama kapepenanan Ika oranas yang ketua Namun dosoto beiyan salada ko alisiwan Nama kabulong sa kawaw Wadangaran berepun Nadeke ngabadoi Naik kesarunge Padaku adis Nakagiyais Noerania no kapumagabidas Yusora panukat Mendirak dari Apa kain Balad ko alis Dia isu Anak ini sangat
sana betengarami berengko ayaka ideu mangadet kayakan aku nama apa na anaya aku agot tahulang saya maka gedeng tanami apa gedeng sobat dengar mimbar kakak dia apa apa bisa nama penaduma nama sakit apa ngalau nagiasero anaya sakura mata ko pengampu sibatali ang komander beredam pahiterat dan kesalahan yapangan iyan ako sumarandong ano na beriyan ada dia munas nabahiya kabungatan sarakat tahunan kaya dalam benatang ke manurebu nakagiyas wan sinabus ngerayan nadam naparesis tahanat nalili sopat nasitan to papanado kisagupan sa kaamanin harap kiyan sutugan sa kapapang taganayan o kami midalawa na pagiging sumarado iyan at mahirap o kakilala parang pangalaman matamasakian mangudak kalungkutan basta bila lang nagsaki apahan tulutan sa kamalin yun na suhan alam mo be ay lahat habang nabusihan yes Kantawang kasut namin
gegenat tanujingun sopangan gaus yenan dadakun adoki ngobadawi sagenan dadakun opana sakamani dinapa mayumikan
kadoyan ise mangapang katan naranaona pesan ilang kapasusi
mampu diraih. Kenapa merasakan tidur ini karena segi malau kenapa padaku lihat kata dia musuh sekarang dari kenapa saya
sapan kabar sisa sami arang kumapaen sadi kumaman duwe Kalika lararanu kau bening Kalika lararanu mapai puin sumanu Dani kita kamu kenapa Sana kita